Adom Trotro abebe piemu ewo apapa labonin ene nsema eda opono so ayetwe ne sre ene abase nyina ne se oman Ghana ma se ministers ayewo no so esefata se rent ana se bills ahudu obi no mankasa etumi etua etimi sha se o mensani fa dia ja me bisa wo se impenifo wo oman yi mu no wo hwe o rent also mutua mbacho wo se o mutua adenti na also mutua efi se omo ye otima your friend senka ye timemufo enu nti na make say was omuntia eja won so no kro nyame ni mu hwe ma was say omutua efri say ye nyina ye Ghana for ya na etua ya kasa ye rent ye bibia ya na etua nti adenti na was say omo no aban no fasa ka no bebre eto aban so esa na won say no the pressure aba oman nim ana secondly no so sabiu ye tuatua sanya ma ni nyina ma omo no ye say hu faso bia yen wo as a citizens of Ghanaians. Enti no me dem susu se omo mutuetu omo mu bibia ebe ma oman so ehwan yan kakra ama oman no saka foforo na ebe ka no ebetimi na bibi foforo enti wo so mutu omo bibia eja won so me dey wo so mutua because we say mpenifo no omo nya omo we no ministers ne en parliament ni we no obi eni wo beka se oni dan and obi eni wo ka se oni we bia omo we scans no moba and omo obi our properties ni we teni kwan se wa o ye o serve no ye nsantu ya ka o obi bia bills ni we dabi because wa o obi bia dada o obi bi dance na oba nti o so wa to meet you obi because ye tua nti na ye tua ka no eni kwan se ye santu ya ka ye santu ya bills ka dabi all right onso meso kaka meka se o se omutua because Omae we ubia ebre ema no ho nti se wo ho no na wo ye adwuma na etua wo kade a aden na timamufo na nsantua wo bills ana se wo rent ma wo nti me hu se ya yeso ye bre ansa na ye nya etua taxes ne di ye ne ma wo kurum ha de wo se omusu no eden omutua sa na mani nyina na emboa ye nyina nti usu se nka den poten pan na omusu omutua edan ka na se de we he na usu se ne de nka o se ye je mumom also mutua ni nyina electricity bill ni light bill electricity bill ni water bill ni rent bill ni also mutua ni nyina because yeso me say no me taxi driver misumi am na metua mbibia say na minya nti sa wo a wo aban mu ni etua o huge money say na untimi ntua sa na me nyina na me kakra na mbeye no ansa na ebeti bia san de betua ka na say nsisie because ye hu esa emfasodie man ya timemfo na nya hu faso bia nti also mutua ni nyina sa no eka na adikonti also mutua u say aden ye service uber service na etua oka eni utua eni ntina etua oka no u service etua na ebetua no eno bi na also di be betua tia o bills ni ade because ye nya emi mu ye aban workers ni ade ye omunya otua omo tuam dan ka san tuam electricity ni ade eni to eni kwanti etua oka no te etua oka no also otumi di ye den otumi di bi etua bills ni ade eni kwanti ya san tua ma wo abla ya san abla ya mu wo sin ye ni san tua mu ka esa de enye enye dia eja won de meka ne se uhwema Ghana ha no adwumayefo na ye wa ha no sika ye tua ebosom eno ana ye boabo no di tua ye rent electricity baby bia taxes nyina se sika ni bia na di tua enti se wo ye minister wo ye MP se den yo de ebeka ne se wo so mu nyina mu tua efri se auto petrol free yeso ye kraka ye de sika ne ye to enti wo so aban no ye nhyehyɛ se omo akasa ntofu e no na omo dan ka nyina so muntua omo anka so muntua no bebo ayen okay unso di etwa minso me di etwa so ne say sa pepepe nia me nuanum we kan sa pepepe alright so unuanum aka ne sa dia ene na Adom Trotro no ayema mate na tena se driver na spark ka nte be je so sen away